Ini tum ani kacing honne Veronica teron pi alangli out country mate Nigeria country pen alangli wang edat abang abjat pusame alangli ning kan sam ning kin pen ni tum saman nang kilo la hello adat pultang te pi ari ma hema sor ni bong long kam ni bangat homa farman api ari la si nang tu no la pen kitu ason dak ini him biskut la dak talo si paning sam piglo apuson saman nang kilo pen same boi thalang soan chingthum dun lo basa dong sinang lu dun lo ni chingthum dun lo lapen asaman same long pon lo lapen lang lela non lang pon po ing pon po lasi ningarok pig lo lapen choro pig lo ni Veronica teron pi alang le Nigeria country du cox tami ni tuhan ning samben saman nang lo thek mate na pajir pot ni lu tami ning sam pig lo ti ni phasa me choro pig asi non saman pom same non lang pop lo ini lah pakai longkang makan loh, longkang makan api yang jadi lang ini. Dak dulu loh, longkang loh, dak dulu jodoh. Lagi sih loh, longkang makan kan. Ini pansanya yo, travel his kami nang dulu dulu yo, apa? Ini masuk orang pansanya dak ini tekok itu, lok dulu yo, lalu tu. Juru pasti lo pesan bangki mati ini Veronica pansanya. Ini sama nang dulu pun, roti gitu. Apa itu? Ini